reka dutangire tubasuhuza mwebwe mudukunda mukadukurikira umunsi ku munsi mukaba mwarakoze subscribe kuri YouTube channel yacu iyo ngiyo kabariki KGL 250 Trend n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda akaba ari amakuru agenda avugwa hano hirya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu baturanyi. Amakuru yacu yo kuri uyu munsi turababwira yuko mu karere ka Kayonza umwana w'umunyeshuri warurwariye mu bitaro bya Mukarange akaba yamaze gutangazwa yuko yiyahuye. Umurambo w'uyu mwana waje kuba waboneka nyuma yuko yaramaze igihe kinini arwariye ahangaha mu bitaro bya Mukarange, ariko ni inkuru turi bugarukeho akaba ari n'ibyamaze kwemezwa n'akarere ka Kayonza. Mu makuru yacu turababwira yuko kandi mu karere ka Kicukiro ahangaha ni mu mujyi wa Kigali hari umusore wiyahuye. Uyu nguyu bikaba bivuga yuko yiyahuye kubera yari yamaze gusinda, ariko ikiri nyuma yo kwiyahura kwe nacyo kikaba cyatangiye kutavugwaho rumwe n'abaturanyi be. Mu makuru yacu turababwira yuko mu karere ka Nyagatare uwari umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Nyarupfubire yaje kuba yakivugana umuntu wamwiciye mu ifamu akaba yamuhoraga iki. Ibi ngibi turabigarukaho, reka tubaha akanya ko gukora subscribe kuri channel yacu ubundi tugaruke tubarambuririza inkuru ndetse n'izindi tutababwiye. Murakoze neza cyane gukora subscribe. Ni umuhanzi akaba umunyamakuru wanyu Zeno Cesar mu bantu umunsi ku munsi. Tugarutse mu makuru yacu akaba ari amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turavuga ibyinshi bigiye bitandukanye, ariko tubibutsa yuko aho mwagira ikibazo n'impungenge mwaduhamagara kuri telefone 0788484009. ahangaha kandi mushobora kuba mwaduha ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyifuzo muri comment. Iyi ngiyi niyo channel yonyine mugiye kujya mubonaho amakuru yihuse kandi amakuru agezweho, amakuru aberanye n'ibyo mwifuza. Iyi ngiyi ni KGL 250 Trend, ana amakuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Twabwiye yuko mu murenge wa Mukarange ho mu karere ka Kayonza umwana w'umunyeshuri wiga ku kigo cya Kayonza Modern School yaje kugaragara yapfuye. Uyu nguyu bikaba bivugwa ko yiyahuye nyuma yuko yari amaze igihe kitari gitoya ababyeyi be bamusabye ikigo kugira ngo ajye kuba yarwarizwa iwabo mu rugo, dore yuko yari yaragaragaweho indwara y'igifu cyari kimaze iminsi kimuzengereza, kugeza n'ubwo ababyeyi be baje kumusaba ikigo ndetse n'ubuyobozi kugira ngo abe yajya kurwarira mu rugo. Ikigo ntago kigize cyemera iby'ubu busabe bw'ababyeyi, cyasabye ababyeyi yuko cyakomeza kumwitaho kikamukurikirana mu rwego rwo kugira ngo abe yazahuka cyangwa se akagaruka ubuzima. Ntago byagenze nkuko, ahubwo umwana yaje gusangwa hariya mu ruzi cyangwa se mu kiyaga cya Muhazi, aho yaje gusangwa yapfuye nyuma y'isakishwa rikomeye cyane. Baje gusanga yitabye Imana. Uyu mwana niki cyaba cyamuteye kwiyahura? Ese n'uburibwe bukomeye yaba yaranyuzemo cyangwa yaba hari ikindi cyari kibyihishe inyuma? Ntago iyi nkuru twari twabasha kuvugana n'umubyeyi w'uyu mwana, ariko mu byatangajwe n'ubuyobozi bw'akarere buvuga yuko umwana koko yararwaye ndetse yari afite n'ibibazo byinshi, ndetse n'ababyeyi be bakaba baraje kumusura ku kigo cy'ishuri hariya Kayonza Modern bakanamusaba kuba bamucyura akajya kurwarira mu rugo. Ubuyobozi bw'ikigo ntabwo bwigize bwishimira ubu busabe, ndetse bukaba bwarasubije umubyeyi yuko butamumuha ahubwo bwakomeza kugerageza, kuko bari bafite icyizere yuko uyu mwana ari bukire. Indwara ubwo yagumyaga kumurembya haje kwiyambazwa amaboko ya leta cyangwa se ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwagize icyo bufasha uyu mwana ndetse bamuha imiti. Bigaragara yuko yari yorohewe, ariko ntago ari uko byagenze, dore yuko ku itariki 15 z'uku kwezi turimo kwa 12 umurambo we waje gusangwa hariya mu kiyaga cya Muhazi. Bigaragara ko umwana yiyahuye. Ese ni iki cyaba kiri nyuma yo kwiyahura k'uyu mwana? Haba hari indi nkuru izaza. Ndagusaba kuba kurikira video zacu zikurikira tukazareba niba hari ibindi byihishe inyuma y'iyi nkuru byaza kugaragaramo. Mu makuru yacu twabwiye yuko kandi mu karere ka Kicukiro umusore nawe wo mu kigero cy'imyaka 26 nawe yiyahuye. Uyu nguyu akaba yari amaze iminsi igera kuri 3 adataha iwabo mu rugo. Ni mu murenge wa Kicukiro mu kagari, ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama. Ahangaha umwana w'umusore wari umaze iminsi igera kuri 3 adataha iwabo mu rugo yaje kuba yasangwa mu nzu ubwo yari amaze gutera urusaku rukomeye cyane. Abaturanyi bakaza kuba bareba icyo abaye, ngo
bakihagera basanze ari mu nzu ariko yamaze gushiramo umwuka. Iruhande rwe hari icupa ririmo uruvange rw'imiti yabashobeye ndetse binagaragara yuko yari yanyweye n'inzoga. Bamwe mu bamubonye ataha bavugaga yuko bigize guhura nawe afite icupa ariko ngo ababaye, byari igihe kinini cyane ngo bigera ku minsi 3 yaramaze ataza gutaha mu gipangu yarasanzwe akodeshamo. Nkuko ngo yajyaga yivugira mu buzima busanzwe, yavugaga ko ikintu akunda mu buzima bwe kuri iyi si ari umukobwa bakundana ndetse ngo amwanze yakiyahura. Ubwo rero uyu mwana w'umusore yiyahuraga byagaragaraga ko ngo yari amaze iminsi abana n'uyu mukobwa bakundanaga. Abantu bakaba barimo kwibaza niba kuba yafashe umwanzuro wo kwiyahura yaba yabitewe nuko uyu mukobwa wenda baba bashwanye ndetse akanataha bigaragara yuko amwanze koko. Uyu mwana w'umusore abenshi bavuga yuko akomoka mu gihugu cy'u Burundi yamaze kwitaba Imana. Kuri ubu ngubu urupfu rwe rukaba rwemejwe. Mu makuru yacu turababwira yuko kandi ubusanzwe uzwi nk'impano y'Imana ku mbuga nkoranyambaga, wari ufite na YouTube channel yitwa Impano y'Imana, amazina ye yitwa Ngirinshuti. Uyu nguyu yamaze gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Uti arazira iki? Ni mu gihe kinini yaramaze hirya no hino, abantu benshi bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze, haba Instagram, TikTok ndetse na YouTube, agaragaza yuko akora ibitangaza byo gutubura amafaranga akaba menshi, ndetse n'utayafite akamugana akagira icyo amusaba, ubundi akamwongerera ubukungu ndetse n'ubutunzi, dore yuko yagaragazaga nk'umuntu ngo ufite impano yahawe n'Imana yo gukora ibitangaza byo kwagura amafaranga n'ubukungu bw'abantu. Abantu benshi baramugannye ndetse abenshi bafite n'ibirego bagiye bamuregaho, bavuga yuko uyu musore ngo yaba yarabahuguje amafaranga ndetse akanabacucura utwabo bari baje bazi ko baje kuronka ubuzima. Uyu mwana w'umusore uyu wari umaze kumenyekana ku mazina nk'impano y'Imana kuri YouTube, ndetse akaba n'umuyobozi mukuru w'ikitangazamakuru ku muyoboro wa YouTube cyitwa Impano y'Imana TV. Akaba yamaze gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo n'urukiko rw'ibanze, aho ubugenzacyaha bwamutaye muri yombi bukamushyikiriza inzego za polisi, ndetse na dosiye ikaba yakorwa igashyikirizwa urukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Ahangaha ni Kibagabaga. Ubwo yakatirwaga iminsi 30 y'agateganyo, umushinjacyaha yashingiye ku bimenyetso birinze kugenda bavuga mu mazina, ariko bavuze yuko ibyaha bimaze kugaragara agiye akurikiranwaho ngo ibimenyetso by'ibanze bifatika bishobora gutuma afungwa ndetse akaba yazahamwa n'icyaha, byose biremeza yuko uyu musore bimuhama. Ndetse nubwo hari ibimenyetso ngo bigikurikiranwe gushakishwa, ngo amakuru amaze kuboneka afatika kuri uyu musore yose agaragaza yuko ibyo akora bimwemeza ndetse bikaba biri mu bigize icyaha. Icyaha cy'ibanze akurikiranweho gihatse ibindi ni ukwihesha utuntu cyangwa se kwihesha ibintu by'undi. Ahangaha hari abantu benshi bagwa muri iri kosa ryo kwihesha ikintu cy'undi bakoresheje uburiganya. Ahangaha nicyo cyaha arimo aragirizwa, kuba yihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya ndetse akanifashisha ibinyoma n'ibibeshyo. Ndetse ahangaha bavuze yuko harimo no kuba arimo arakoresha bimwe mu byafatwa nk'ibiyobyabwenge ndetse no kuyobya abantu. Ahangaha ibi byaha byombi bimuhuriraho, ndetse umushinjacyaha we akaba yasabye ko afungwa by'agateganyo, kandi ibi ngibi bikaba ari ibintu bisa naho bitazigera byongera kuba mu gihe yaba agifitwe ku gihe cy'iminsi 30, dore yuko yagaragaje impungenge yuko aramutse arekuwe ashobora kubura cyangwa se akajya kugumya gukomeza gukora ibi byaha, dore yuko abikorera ku muyoboro wa YouTube channel. Uyu nguyu rero Impano y'Imana abantu benshi bari bamaze kumenya, uyu munsi ari mu maboko ataraye. Ibi ngibi abantu benshi wenda hari abagiye bamubona bakanamuha amafaranga, hari n'abari bategereje wenda kazabakorera iyo bwabaga ubukungu bwabo bukikuba karindwi nk'uko yajyaga bivuga. Ariko kuri uyu munsi reka dutegereze icyo ubutabera buzakora ku izina ry'uyu muhungu cyangwa se ku izina ry'uyu mugabo wari umaze kumenya cyangwa se kuba ikimenya bose hano ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku muyoboro we wa YouTube channel. Mu makuru yacu turababwira kandi yuko mu karere ka Nyagatare umuyobozi w'ishuri rya Nyarupfubire yaje kuba yagaragara cyangwa se bikemezwa ko yishe umuturage ngo wari umaze iminsi asaba amata abashumba b'uyu mugabo,
ahangaha umugabo ngo bikaba bitarigeze bimushimisha ndetse akaba yarakomeje kugenda agenza ibiri hagati y'abashumba be ndetse n'uyu muntu wari usanzwe ajya kuba yasaba amata mu gikumba cye cyangwa se mu ifamu ye. Nyuma rero yo kubona uyu muntu agiyeyo, noneho bikaba nk'amahire yo kumufatira mu cyuho, ngo yaje kuba yamukubita n'abashumba bamwe babimufashamo, agera aho yitabye Imana. Uyu muyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Nyarupfubire we aka kanya nubwo birimo biravugwa yuko yishe cyangwa se yakubise umuntu agapfa, arimo arashakishwa n'inzego kugira ngo aze kuba yashyirwa imbere y'ubutabera akurikiranweho iki cyaha, nagihamwa agihanirwe. Turabashimira kuba mukomeje gukurikirana channel yacu ni KGL 250, ni channel ibagezaho trend zose zibera mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze yawo, no mu ntara hose tugerayo. Ahangaha nkuko mbibabwira ati no mu ntara tugerayo, turahita twirukankira hariya mu karere ka Rubavu. Abarasta cyangwa se abantu bakomoka ku myemerere ya Rastafari, abemeranya na Rastafari, iyi ngiyi ikaba ari imana yahoze ari y'Abajamaika ariko ikaba yaramamaye hose no mu Rwanda. Tugiramo itsinda ry'abarasta, murabazi abitwa Basebisage ndetse n'abandi. Ahangaha harimo na Balaskayaga baririmbye indirimbo zigiye zitandukanye, nk'indirimbo muzi yitwa Maguru. Ubu ngubu rero ngo barimo barasaba akarere ka Rubavu kuba bakigaragambya, ndetse bakaba barabisabye ejo ku itariki 17 ubwo bandikiye ibaruwa. Uyu nguyu witwa Steven uhagarariye abarasta bo mu Rwanda bose, yanditse ibaruwa asaba akarere ka Rubavu yuko bakora urugendo nk'urw'amasaha 4 guhera ku isaha ya saa 4 yo ku itariki 18 nkuko yari yabisabye, akaba yakemererwa kuba bakora imyigaragambyo yamagana imvugo yavuzwe na Apotre Gitwaza Paul. Uyu nguyu wavuze ubwo yari arimo arigisha ijambo ry'Imana mu giterane yari yakoreye muri Australia, akagaragaza imvugo avuga cyangwa se yibasira abarasta ndetse n'abemera ibijyanye na Rastafari. Yagaragaje aba bantu nkaho ari abantu ngo bidini rya Satani ryamamaye ku isi, anavuga byinshi mu byo bagiye bahuriyeho, harimo nko gukaraga imisatsi ibizwi nka dreadlocks. Ahangaha rero Apotre Gitwaza ubwo yari arimo arakora cyangwa se ubwo yari arimo arabwiriza, yifashishije imbwirwaruhame ndetse anigisha ku bijyanye na Rastafari, yagaragaza yuko azi amateka yayo cyane nuko yavutse, ariko ngo ikosa yashyizemo n'imvugo yakoze aba barasta batigeze bakunda nuko yabagereranije ngo n'abakozi ba Satani. Ndetse ibi ngibi yivugiye akavuga yuko aba barasta ari abakozi bibibi, bityo akanasaba abantu bose basenga yuko bakitandukanya n'imyitwarire ndetse no kugaragara nk'abarasta, ngo kubera yuko abarasta muri rusange ngo ni abakozi ba Satani. Abarasta rero nabo bo mu karere ka Rubavu bahise bandika ibaruwa bayigereza ku buyobozi bw'akarere basaba imyigaragambyo iri mu mahoro cyangwa se imyigaragambyo ituje, igaragaza yuko bababajwe n'ibi ngibi, bakasaba ndetse banamagana imvugo Gitwaza Apotre yakoresheje, ndetse bakanamusaba kuba yakivuguruza cyangwa se akabisabira imbabazi. Umuryango w'abarasta mu Rwanda murabizi harimo abantu benshi bagiye batandukanye kuri ubu ngubu, ntago barimo baravugwa cyane, ariko abenshi mu muziki baragaragara n'ibikorwa byabo baracyabikora. Mbibutsa yuko iyi ngiyi ni KGL 250 Trend, nitwa Zeno Cesar. Aya niyo makuru twabagejejeho muri aka kanya. Mu nyemerere mbere yuko dusohoka muri aya makuru yacu tubabwire yuko mu gihugu cy'abaturanyi, ahangaha ni mu gihugu cya Uganda, uwitwa General Kaine Muhozi Rugaba, uyu nguyu akaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yongeye gusaba ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se icyahoze ari Twitter, uyu ngubu ni X y'uyu munsi, yuko hakorwa statue cyangwa se igishushanyo kigaragaza uwahoze ari Major General Fred Gisa Rwigema, kikamanikwa mu mujyi wa Kampala. Ahangaha ngo ni yagarutse ku butwari bw'uyu mugabo yagize, ndetse akanasaba ko uyu nguyu uboneka mu bitabo by'intwari z'u Rwanda yakorerwa statue ikamanikwa mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala. Kaine Rugaba ibi ngibi yabitangaje nyuma yo kugaragaza amarangamutima agirira uriya mugabo, ndetse niyatekereje ku byo yakoze, dore yuko uriya mugabo nyakwigendera Leti Gisa Rwigema yarwanye agaharanira gufata ubutegetsi kwa Yoweri Kaguta Museveni, ndetse na nyuma akaba yarayoboye ingabo za RPA zabaga hariya mu gihugu
cya Uganda ndetse akaba yaranazirangaje imbere ubwo zazaga kuba zafata igihugu. Ahangaha ibingibi byose nyuma y'uko General Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yabisabye avuga yuko bibaye byiza byakorwa hagakorwa stati ikamanikwa muri Kampala mu rwego rwo kumuha icyubahiro ndetse no guhora bamamaza ubutwari yageze nk'urwibutso n'igihembo ku miryango ye. Ahangaha niho ducumbikiye amakuru yacu. Byari byiza cyane kubana namwe, reka mbasabe gukora subscribe again ku batayikoze n'abaje nyuma, ariko kandi nawe niba ufite igitekerezo ndetse ukaba ufite n'inyunganizi twandikire muri comment. Njyewe reka dusubire muri video ikurikira mu kanya gatarambiranye. Nitwa Cesar Ndayisaba Theogene, murakoze cyane.